Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Malta kienet l-ewwel pajjiż li saħqet li ma jistax ikun hemm paċi fl-Ewropa jekk ma jkunx hemm stabilta fir-reġjun tal-Mediterran b'dan qatt ma kien daqshekk relevanti daqs illum. Dan kien il-messaġġ li għadda il-Prim Ministru Robert Abela fil-Berġa ta' Kastilja hekk kif laqa lill-membri akkreditati tal-Korp Diplomatiku Malti għall-laqgħa annwali tal-bdil tal-awguri għas-sena l-ġdida. Hawnhekk hu tkellem dwar il-konflitt fil-Lvant nofsani fejn għadda il-messaġġ għall-waqfien mill-ġlied permanenti u jkun hemm is-soluzzjoni ta' żewġ stati. Tkellem ukoll dwar il-Gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja fejn saħaq lill-messaġġ ta' Malta u dak li fl-Ukrajna ikun hemm il-paċi u s-sovranità ta' dan il-pajjiż. Dr. Abela qal li Malta kellha rwol biex tmexxi il quddiem il-paċi fl-Ukrajna hekk kif f'pajjiżna kien hemm diskussjonijiet dwar il-paċi. Sostna li Malta tħares il quddiem għall-laqgħa dwar il-paċi fl-Ukrajna li se ssir fl-Iżvizzera f'dan ix-xahar. Il-Prim Ministru semma wkoll li s-sena l-oħra f'Malta saru diskussjonijiet f'pajjiżna bejn l-ogħla diplomatiċi Amerikani u Ċiniżi. Dr. Abela sostna li jekk kif din is-sena se jibqa' jkollna siġġu mhux permanenti fil-Kunsill tas-Sigurtà fil-Ġnus Magħquda, pajjiżna se jibqa' jimbotta l-emanċipazzjoni tan-nisa u l-paċi u s-sigurtà madwar id-dinja. Tkellem ukoll kif din is-sena ġdida Malta għandha f'idejha l-Presidenza tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE. Testament to our ongoing commitment towards multilateralism, Malta has taken on the chairpersonship in office of the OSCE for the first time in our history, having received unanimous support from all the OSCE participating states at the end of 2023. It is an honor and a privilege for my country to take on the driving seat in promoting the adherence of the values and principle that the OSCE stands for. Tkellem ukoll dwar il-bidla fil-klima fejn semma li Malta bħalissa qed tajn gżejjer stat iżgħar fl-immaniġġjar tal-ilma b'mod sostenibbli. Il-Prim Ministru Robert Abela appella biex ikun hemm paċi u stabilta bid-dialogu u qal ukoll li din is-sena li għadna kif dejna se tkun waħda li tfakkar bosta anniversarji. 2024 is also a landmark year for our country, Malta, celebrating significant milestones which have forged our nation state. 60 years since independence, 50 years of Malta as a republic, 45 years since the decommissioning of the British military facilities in Malta, and 20 years, as I have already stated, since Malta's accession to the European Union. Let us strive to leave a legacy that future generations will look back on with pride.